nyuma y'iminsi mike yabivugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse abantu bagenda babigarukaho byanditswe no mu bitangazamakuru bitandukanye ko General Omega yamaze kwitaba Imana, ariko mu by'ukuri imvugo cyangwa se imvugo y'umuvugizi wa M23 ubwo aheruka kugirana ikiganiro n'itangazamakuru ubwo bashyikirizaga abarwanyi b'umutwe wa FDLR 14 u Rwanda, yatumye abantu bongera kwibaza ko uyu mugabo ashobora kuba akiri muzima. Uyu mugabo rero akaba ari umwe mu bagabo cyangwa se mu bayobozi bakuru ba FDLR. General Omega yagiye avugwaho ibintu bigiye bitandukanye, ndetse umunsi umwe ubwo General Kabarebe yageragezaga kugira ngo General Retired Kabarebe yagerageza kugira ngo baganire, amusobanura amubwira ati mwatashye mu Rwanda, ku Rwanda nta kibazo rufite. Mu by'ukuri uyu mugabo ngo yumvikanye abwira General Kabarebe, ngo yabwiye General Kabarebe ko azagaruka mu Rwanda ku butaka nta mututsi ukibarirwaho. Muri aka kanya rero tukaba twifashe kugira ngo tugaruke ku nkuru bundi mu by'ukuri uyu mugabo bimeze bite, noneho kandi akaba agomba kuba ari mu Rwanda mu bihe bitari ibyakure nk'uko byamaze gutangazwa n'umutwe wa M23 wamaze kuba umuta muri yombi. Twizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mu nkuru zitandukanye, mu nkuru zisesenguye kandi ziteguye neza. Turabakunda kandi turabishimira mu buryo butandukanye, ku buryo mugenda mutwereka ko mudushyigikiye mu by'ukuri. So rero tutabatindiye, iyi nkuru ni inkuru irimo kugarukwaho mu buryo butandukanye. Ni inkuru igaruka kuri General Omega. General Omega ufashwe nyuma y'uko umutwe wa 23 umaze kuba ari uri gukontrola Kivu yose, Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo, no kuva intara ya Kivu ya ruguru na n'intara ya Kivu y'epfo, mu by'ukuri bice binini ndetse n'imipaka yegereye u Rwanda. Ndetse abayobozi b'uyu mutwe wa 23 ndetse na AFC muri rusange bakomeje kumvikana bavuga ko mu by'ukuri badashobora na rimwe kuzihanganira iyi FDLR yakomeje kujyana ibikorwa ndetse ibyironda moko ndetse n'amacakubiri hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mugabo rero witwa Omega, General Omega, yagiye akomeza kugaruka mu bitangazamakuru bitandukanye bivugwa ko yamaze kuba yitaba Imana ubwo urugamba rwari rukomeye hariya muri Kivu y'amajyaruguru. ubwo ni igihe M23 yagiraga gute yarwanaga na M23 yarwanaga n'imitwe yihuje ishyigikiye FARDC ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Muri icyo gihe rero ubwo iyi M23 yarwanaga, havuzwe amakuru y'uko mu by'ukuri uyu mugabo usanzwe aba muri FDLR ariko noneho akayobora umutwe w'abakomando bitwaga abacunguzi cyangwa se foka, ko yamaze kugira gute, ko yamaze kuba mu by'ukuri uyu wayoboraga, yari umuyobozi uyobora FDLR cyangwa se umutwe uzwi nka Force Combattante, abacunguzi, yishwe mu by'ukuri. Amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo yatangiye gucicikana mu gitondo cy'itariki ya 25 Mutarama 2025, ariko mu by'ukuri biza kuvuga ko nyine yaguye mu mirwano yahuje FDLR ifatanyije na FARDC ndetse barimo barwana na M23. Amakuru rero y'urupfu rw'uyu mugabo yaje kubagira gute, yaje kuba kandi yagarutsweho na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Ruhungirehe, ubwo yagarukaga ku bufatanye bukomeye bugaragara hagati ya FARDC na FDLR. Bwanashimangiwe nuko umugore wa Perezida Felix Tshisekedi yagize gute, yasuye abasirikare barimo mu by'ukuri abo muri FDLR. Mu by'ukuri uyu mugabo rero Omega yavukiye muri segiteri ya Gasebe ya komine Gaseke muri prefecture ya Gisenyi mu 1964. ubu ni mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba. N'umugabo ufite umwana w'umuhungu mu by'ukuri wakomeje kuvuga ati mu by'ukuri duterwa nyine ntago bidushimisha kumva ko dufite umubyeyi wanze gutaha kandi mu by'ukuri igihugu kigize gute kimeze neza. Yize kandi uyu mugabo witwa Omega yize amashuri abanza muri komine ya Gaseke, yakomereza muri Rwanyeri ayisumbuye yayize muri College Christ Roi i Nyanza, nyuma yaho akomereza mu ishuri rikuru rya gisirikare SM i Kigali. Nyuma ya SM yagiye kwiga amasomo yo gutwara indege mu Misiri
mu Bugiriki ndetse no mu Faransa. Ubwo jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga muri Mata 1994, Omega yayoboraga bataliyo ya 94 yakoreraga mu Mutara, atsindwa n'ingabo za RPR Inkotanyi. Uru rugamba yanarukomerekeyemo ukuguru mbere yo guhungira i Kigali nyuma yo gutsindwa kw'ingabo zahoze ari iza FARC. Omega kimwe n'abandi yahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri mu bihe bitandukanye uyu mugabo yagiye yingingwa gutaha mu Rwanda akavunira ibiti mu matwi. N'ingingo yagarutsweho na General Retired James Kabarebe mu 2016. General Retired James Kabarebe yavuze ko ubwe yihamagariye Omega amusaba gutaha, undi mubwira ko azasubira mu Rwanda nta mututsi ukirurimo. Ati njyewe ubwanjye naramwihamagariye, ni Pacifique ko wize uri umupilote wigiye mu Bufaransa, ntabwo urinjije ayo mashyamba ya Kongo urimo imyaka 20 n'ingahe, nugeraho ugashishoza ibyo urimo n'intambara yarabananiye mu by'ukuri ntabwo uzayitsinda pe. Nugeraho ukibwira ko ukabibona ko nyine utazatsinda. Icyo tugusaba kandi turabizi, nta nubwo wakoze jenoside kuko iba wari mu Bufaransa, waragiye mu mahugurwa y'indege, urarwanira iki koko udatinya urubanza. Mu by'ukuri ngo yaramwumvise ati general, ati mon general, ati general reka nkubwire ikintu kimwe, ngiye kugaruka mu Rwanda nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'uyu n'umwe uri muri icyo gihugu. Ati niba hari ikindi washakaga kongeraho kumbwira, ikiganiro tukirekere ahangaha. mva kuri nawunguka. Kuva icyo gihe sindongeye kugira gute kuvugana nawe. Mbega ahangaha yavugaga ko mu by'ukuri yamuvugishije akamuganiza akamubwira ati watashye ku Rwanda ari amahoro, u Rwanda mu bihe bitandukanye. Kandi umuhungu wa General Major Nawunguka Pacifique alias Omega yakomeje kugenda asaba kabisa papa wiwe ko yabagira gute yabataha. Mukiza Willy Max yagize ati leta y'u Rwanda idufashe neza, nasaba data General Nawunguka Omega kurambika intwaro hasi agataha. Mukiza Willy Max umwana wa General Pacifique Nawunguka yatanze ubuhamya ashimira leta y'u Rwanda kuba barahawe serivisi nziza, ndetse kandi papa wiwe mu by'ukuri nubwo papa we wari General Nawunguka Pacifique umuyobozi wa FDLR cyangwa se FOCA. Mukuru wanjye hawe bourse ya leta y'u Rwanda arangije mu gihugu cy'Ubushinwa. Mushiki wanjye yabonye bourse ya leta ari kwiga muri Ghana. Ati njyewe ndangije muri kaminuza y'u Rwanda. Yakomeje mu by'ukuri agaragaza ko abana b'uyu mugabo General Major Nawunguka bari babayeho neza. Yakomeje agira ati mu by'ukuri babayeho neza mu Rwanda. Yakomeje agira ati ndagira inama abanyarwanda bakiruka mu mashyamba barimo data Nawunguka kurambika intwaro hasi bagataha kuko ntacyo arwanira. Yashimye nyakubahwa icyo gihe umuhungu Willy Maurice cyangwa se Maurice Willy yashimiye mu by'ukuri nyakubahwa Paul Kagame, anamwizeza ko we nabo bavukana bazakorera u Rwanda bakaruteza imbere. Amarangamutima yabaye menshi kubw'ubuhamya bw'uyu musore Mukiza Willy, umuhungu wa kabiri wa Nawunguka Omega, bakibaza icyo yaba arwanira mu mashyamba ashaje. Abana be bose bakaba barangije za kaminuza, barangije muri kaminuza kuko mu by'ukuri barihirwa n'iki na leta. Nitwabura kugaruka ku ijambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze agira ati mu by'ukuri bafite amatwi ntibumva, bafite amaso ntibagira gute ntibabona. Ahangaha nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaravugaga ati mu by'ukuri abarwanya u Rwanda bagize bate, mu by'ukuri bagize gute abarwanya u Rwanda bagize bate. Mu by'ukuri usanga barabona igihugu buryo giteye imbere, barabona byinshi, barumva byinshi, ariko ntago bashaka kugira gute kuba mu by'ukuri barekera aho ngaho ibyo bikorwa bibi bagize gute bagenda bakomeza gukora umunsi.
Amakuru rero yitabwa muri yombi rya General Omega akaba yamaze kuba ashimangirwa n'umuyobozi wa M23 ndetse mu bihe bitari ibyakora akaba uyu mugabo General Pacifique Ntawunguka aba yamaze kubagira gute agezwa mu Rwanda. Ni ibintu rero umuntu yavuga ko mu by'ukuri bikomeje guca intege mu by'ukuri uyu mutwe umaze imyaka igera muri 30 muri mu burasirazuba bwa Kongo uhungabanya ufatanya na FARDC mu guhungabanya umutekano w'abakongomani bavuga ikinyarwanda hariya ndetse n'ababarizwa mu bwoko bw'abatutsi abanyamurenge n'abandi ndetse mu bihe bitandukanye uyu mutwe ukaba waragiye ugaba ibitero ku Rwanda. Ibintu umuntu yavuga ko uyu mugabo General Omega nkuko General Retired James Kabarebe yabigarutseho ni umuntu mbega utarigeze avugwa mu birebana no kuvuga ibirebana no gukora genocide. Ntabwo yabivuzwemo ariko birumvikana igisubizo yahaye General James Kabarebe cyumvikanisha ko nawe ageze gute. General Omega yari afite ingengabitekerezo ya genocide mu by'ukuri. Ikindi kandi uyu mugabo akaba ari umugabo mbega by'ukuri wari uri muri batanu bagize gute bakomeye muri FDLR mu bihe bya vuba. Rero akaba yamaze kuba agezwa mu Rwanda muri rusange. Twe tuvuze tutirika tugaruke rero ku buzima uyu mugabo yabayemo, ubuzima yarabayeho ndetse tunagaruke mu by'ukuri ku buzima bw'abana biwe bakomeje mu bihe bitandukanye kugenda bamuhamagarira kugira gute kuba yagira gute yaza mu Rwanda kuko u Rwanda rutekanye, u Rwanda rwarihiye abana biwe. Umwe akajya kwiga mu Bushinwa muri kaminuza, undi akiga muri Ghana, undi agasoza muri kaminuza y'u Rwanda. Ariko uyu mugabo wakomeje kugenda ahamagarwa mu bihe bitandukanye akaba atarigeze na rimwe agira umutima wo kuvuga ati reka nsimbuke nze hehe nze mu Rwanda. So rero turakomeza kugenda tubagezaho amakuru ari updated kuri iyi ngingo ndetse n'andi atandukanye. Twizere ko wamaze gukora subscribe ukajya usiga comment kugira ngo tumenye ibyo dushobora kuba twahindura. Ni umugabo rero uje cyangwa se ufashwe nyuma y'undi general n'ubundi nawe Brigadier General Agakwerere nawe wafatanywe n'abandi barwanyi barimo na majoro. Mu by'ukuri byumvikana ko abasirikare b'uyu mutwe baragenda bafatwa umunsi ku wundi. Ibyo tuzagenda tubagezaho mu bihe bigiye bitandukanye.